来看秘鲁一个渔民哦，去年出海去掠鱼失踪，伫太平洋航行95天哦。伊讲过程中一只海龟、食蛤蚱、甲鸟啊，其中有半个月时间哦，干那啉雨水，落尾哦总算互发现，嘛甲伊救回来咯。降落船的迄一刻，秘鲁掠鱼人哪怕总算确认家己平安回来，甲亲人当作回扣。Ha sido que me ha dado otra oportunidad, mi Dios lindo. ¿Cómo ha sido todos estos días para usted, señor? Para mí fue algo, pero estaba con él, yo no quería morir. 95 días, y llegó a comer cucarachas, pájaros. 61岁纳帕去年12月初7为秘鲁南部沿海小镇马克纳出海掠鱼，本来按算2礼拜，佮准备好所有的食物，不过11了后拄着暴风雨，将伊船带离航线，最后是伫太平洋顶悬漂流，而且船顶食物件愈来愈少，甲能接船顶雨水甲任何用食物件维持生命。Últimos 15 días, agradezco a Dios, después yo voy a hablar, por favor, quiero estar con mi familia. 伊妈妈甲记者讲，后生失踪这段期间，虽然亲情保持乐观，不过已经开始失去希望。亲人通报失联，不过海上巡逻队一直无找到人，一直到12日，一只厄瓜多的巡逻船才伫离海岸1094公里的所在发现，迄个时阵已经脱水进行归集。哪怕求生的意志是因为对妈妈甲亲人的思念，包含伊2个月大的查某孙，因为伊伫海上漂流这段期间生日已经过啊，即马亲人拍算为庆祝生日，也庆祝阁活落来。公司新闻，恩文玲朋友。